ole masa in thlir tu te kalolom le vek chawa tu tuma chuan hei kan hmuang hianin Miss Mizoram sang ni som ni pali finalist te chelo tak tak te kha kan thlir ho don ani hei rami hi na thial atang ani ya h zo ming thangi ani ya hei hianin du du le chelo ti tu po anga rem rem hle maya Miss Mizoram ani ngei po na ring ani chuwang chuan tu tuma kan Miss Mizoram finalist hi an bon hle ni tunami hi pi sil ruat sangi ni ani hi side tual atanga an chuan vor aron the chu ania han en re re pohen a hleitling hle ti hi alang reng mai ni ruat sangi hi mi tam takin Miss Mizoram ani karing an ti bok ani tunami hi Rebecca zo than pui ni ani khozol district atangin ani ya khozol atang hian tunami Miss Mizoram di mek zir sang pui pokha ala winner to ania chon hai tunami po hi ani lawang ti soya har khop mai ani tunami hi mami ta tangina nia mangai zoli nia mangai zoli hi abikin asialan ini hi chu mizo satli hi ni lawani mizo ni si hian a special big le mai ani anti sup supania atak tak po aloni me khop mai he chon tunami hi long tlai atangin el lanun tluangi ania ni hleitling em maya long tlai lama phe chon alar le ani mi tam takin Miss Mizoram ani karing ani anti riep riep bokane tunami sir chi pania arvan lal ompui ani hi pusai lawan upin en pokhan en thok chuni nang dawani ani hi ataka chuan tia thalaka ena hian ataka a chhelo zo kani adu om zo kani anti sup sup boka tunami hi kolosip ani lal ming sangi o ama hi chu a mel te po hi model mel dawa apian te po hi he tunlai model pian kan tiang do hi ani dawani poni se tu tuma kan finalist hi an bon hlom hle maya ani hi a chhelo fal ani hanti thurin om hran lem lawa an chhelo vel vek ani hei champhai tangpok ani a rin hlu I ani a asang thokhat ti alang renga apian ero hei annal aviau ti po lang reng bok ani a tun tuma kan just lu hi a hei hle don ti hi alang reng ani sia ha atangin em rin chani ani a ani hi a meran en hi chuanin mizo angalo hle maya sia halam panga te poina holawang ti hi sai a har khop mai ti a thala kan en hi chuan chuwang chuan kan just hi andil run man hle ngai ni Jennifer zo than zoli lunglei ani hi chu social bo an ti khani Instagram ate Facebook ate po Jennifer hi atin lo chuan chuli cha chu ko choyang ti tok te khan omani chuwang chuan lunglei lama hian Miss Mizoram hi a holawang ti hi soi thei ni lo Evelyn zaching pui sai khamakon kan mu tamtel telan sial tel mo ti turani hei hanin thok chon than thani te po ang le mai ni sai khamakona hian an ho phei rupang ti hi mi tam takrin dana ni kana na veng atagin ler hriat pui ani po hi mit mengnal em le IQ nei thatak mai an ti khania hei en han en re po hianin a mui te poi anal hle maya Miss Mizoram ani nge arin omani Republic veng atangin Jennifer Rent hei ani hi lili da nei den bokhain ang dewa model zui mai ni thalakhan en po hian chuwang chuan kan just lu hi a hei to hle mai ni tuna hian mo cho pon ei thei to lo te pon ti hian ani ITI veng atangin Judith Lerram eng moi ani ei zo atang hian an tam khop mai hai Judith po hi Barbie po ang hle mai ama hi ange amit meng te hei anar te mui zong zong hi adik vel vek ani lel sang kimidin thar hei po ei zo lampang atang pokin ania ani po hi no pang te le si in eng aron duai lo hle mai ma huna nga ni sang kimi hi mo chu wang chuan ei zo atang hian telan tama tu tum chu ei zo la nge hian in Miss Mizoram hi kan nei lawang ti soi thei ni lawani ti lel mon pui zema bok not ania ani hi en thuak chuanin enge ti han thlir chuan nam dang te po ang ani maro chu a pian ti vela chon soi sena tur a om lo an ti huai huai ani vai va kona tangena ni le a van lel chuangi ani a ani hi no pang tel ani a lekha thiam tak ani bok ani han en po hianin a cute hle maya a du om hle maya Miss Mizoram ani ngei porin om hle mai ne hei ai non veng ani a ei zo tang bok ani a van lel hriat pui ani a
tinga an thalak mo ting an pik han en atang pe hi chuanin atu ber nge an thlan don ti hi soi thei ani lo ti thei khop ania chuwang chuan tu chuma kan Miss Mizoram finalist hi just te luan ti hei to hle mai ani tuna tang rangot po hianin mi tam takan lawin hial nga la ni a thenin chu chu ka ring ani kan district a Miss Mizoram chu om le don ani an ti ni poni se tunge irin le tuna chuan video uluk takin kan en hawanga chuan soituang khanin tunge winner irin komenelama khani lo suenga Aizawl district chhungah hianin Miss Mizoram hi a awm ve to angem nge ni a awm le iring lo zawk chu chu irin dan kha lo soila district pon champhai khawzawl vela bawk hian Miss Mizoram hi a hawle iringem ti pokhai lo setel don ne